Ok, sada ćemo pokazati bonus vežbe na spravi koja se zove leg extension, odnosno nožna ekstenzija. Pokazali smo osnovnu vežbu. Osnovna vežba je sedim i radim ekstenziju. To je osnovna vežba. Bonus vežba. Na ovoj spravi možemo raditi hip thrust. Vežba za gluteus, zadnju nožu. Dođemo u ovaj položaj ovde. Ovaj osigurač ovde izvučem, tako da mogu da podesim da ovaj jastučić mi priđe na distancu koja meni odgovara. Pritimam osigurač, spustim se ovde što više u ovaj donji položaj i evo kako se radi hip thrust na nožnoj ekstenziji. Hop, hop. Tu postoji varijanta gdje ću da radim na jednoj nozi. Hop, hop, hop. Ok, to već sad zavisi koje ste opterećenje izabrali. Dakle, ovdje možemo raditi hip thrust. Također možemo raditi sljedeće vežbe. Za zadnju ložu možemo da radimo ovu varijantu. Za zadnju ložu, znači pregib, radimo tu. Za zadnju ložu i možemo da radimo sad gluteus kickback, se zove vežba, ili zanoženje, tako što ćemo ceo pokret da radimo. Ceo pokret da radimo na nozi.